ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ka Dr. Didi Lapang Foundation haka santarik ubnari sao arajar arpuai kala Sngewbha da ka kali ka Rbps Presbyterian Synod Children's Home kabadan haka snong Mausentai Rbps District. Yakni ka kali la IT di ka foundation haka jingelang ka balalong ha community hall haka snong Mausentai haka ba u Dr. Didi Lapang ulalong kongsan harangkat ka jingedon lang jong moderator jong ka Rbps Presbyterian Synod u Reverend KE Rempej ikong WK Bla ibalong ka chairperson jong ka Dr. Didi Lapang Foundation u Reverend HL Marsing u badai u president jong ka Selda u Reverend BR Pamshong u Reverend KS Ronghang u badai u senior executive secretary jong ka Rbps Presbyterian Synod u Pak Charles Marngar u balong u secretary jong ka Dr. Didi Lapang Foundation u Reverend LS Nongplang bat ki khna balari bat sumar hapo kani ka children's home. Manure ni nang ngila min knere ke tiga diang kamon jami ban yarap ya kitu gi bedon kam jingarap jongi kumbangi barok ngitip syapang I Dr. Didi Lapang kat kum ketien parang ko he had walked a road of success now success into significance, from significance to legacy. Nakajing job, nang kiyo siya significance kung kajing long ba don ka manu kata bomlong bando ngat kapta mga temri boy like don mai. Nang ta ila kiyo siya legacy. Kabangi day ban bu jingken mau lani ban sa jingken mau. Kajing sengit foundation kampa dolong common lani kampa ta bune hakam tamaka real ni ka state jongi idang don tangkat tu kat ni ki foundation mangin pataya tibhai bukur komtre jong ka long kumno hendrai hakjing perkhat ka ba ban im ka kerteng sa kanam jong I sa Dr. Didi Lapang la perkhat la tu ban don ya ka Dr. Didi Lapang Foundation kabami na kajing perkhat jong I Dr. Didi Lapang mat ka long yeng long sem jongi but kadai ka jingtu galong ban syakri man Sngewbha bun sien abang iyo ki award lani ki prize lani isyo jing thak ti tang sipol kitu boro ki kunno mengiklet ki jing thak ti jong kiwe ndai abang ile kalu ka kam ka babha good deeds will remain as imprints along the trail to remember for a lifetime. Habang ile kanu ka kam ka babha kan sadak junam haki jimut jing perkat jongi. Bat kane kan sadak ha kisiap jong jinya nanti jongi. Ban kan mau yaki junam. Ngim sumai pat yo ban le sibuan ki kam Rea kijing lengkot jaka por ni persyang ban le katu ani nila judon kijing syakri akabai la pelong ya teacher seminar conducted at Nehru Higher Secondary Umsning akababon kinoi kai la ajing ikai jing ban yo jing mentoy akaban penroi bat penkiu ya ka pulih putih ban ai training ya kinoi kai kenang makin kuno kin ya lam syakmat ya ki kena school ki ban iha ban ya hang ni ya temri boy kaniro la lemba ka Dr. Didi Lapang Foundation hakani ga lockdown ni snap la don ruki jing ai la ni jing sam bam ya ki tu don kam distribution of food grains but kiwe ki jing don kam hakibon ki jaka lemba kani ka foundation ki don ruki ki program ka ba kani ka foundation ka persyang but kner ka tiga mon ka tiga dia ban ai jingarap kat bala ban syakri nengkong yung play ho yang ni ki parabrem ki don kiwe ki program ki ba ngindam thu ban le akan akalawe ba kani ka jingtre jong ka Dr. Didi Lapang Foundation kanum long tang sipor pada bangi aba manure manungi ni senge ka foundation
Kamut ba unong sen. Ya unong sen day pan kenmau nang ni syakmat. Kipor syakmat baro sekalawai. Bagi kuan gikti baro kinkit ya kani ka legacy lani ka jinglong babha kani ka jing bansa kanam jong unong sen jong foundation. Nakaliang kung ka chairman jong kani foundation. Aku akan aingu yo play nung kong ya kajing seng jong kani foundation ba kajing temu jong ka galong ban syakri ban syakri sibon ki kam jong ki jong i ki pau kam ta ma ki temri boy jong i hakas state jong i brokaway bat ha kari brokaway bat ban im kanam sa kateng jong i asenya kani ka doctor Didi Lapang Foundation nagunta kacing syakri baki kun iti hadiah nabut bat mangi ki bandang ngin kit ya kakam bat ngin tray ban syakri yau play len ba kacing syakri jongi ya ki wei pa mata kasngi ka badi ka santarik jong ne ubnai Oktober jong ne kasnam hajar arpwe kan long ko wei ne kisngi ka ban sa jing kan mau haka history jong ka sinot ka jogi kerpang na ka banta kani ka children's home balai ngong kumta ka daw galong ba ya kani ka program jing IT pat shifti ya kani ka kalit man min report sya ka executive committee jong ka sinot bakkan rungru haka bui lan ka proceeding jong ka sinot ka jogi namar kata kani ka singi kalong ka singi jong ka jingkemen bat ka jing syat kemen namar badai ulai wala penlong ya kani ka singi bangila bandon ha kani ka jaka no rai sam ha sam ka sispa khat phra khot ka war ko sam tin ka jong ulai ka om kani ka singi kani ka bau trai ula penlong ya ka ngin syat kemen bat ngin snau kemen haka kane kade kasin ka bani kong ka bangi snau syapang kani ka foundation ya ka mission bat ya ka vision ka badon haka tenakaliang jungi kum ka sinot ni ai ya ka jing kerkhu kerdo pat haka ju ko po ngi duai bo lei try kendra unang kerku kerhai api ya baru kit khot bat khamtam ya imhe ibadon kani ka vision ban seng ya kani ka foundation ba pinang la banang roy kerhai haki ai baru bat khamtam ba pinang la ban ai ya ka ketiga mon di ka ketiga diam ai ka jing syakri ya kita ibadon kam ya ka jing rap nomor ka don ka jing ong ka jing syakri par briu ka long ru ka jing syakri ya boleh Blame kerkhu ibi. Ya kerkum perkhat bandon. Kakam le isnei hakpo jong ka sinot ka jongi. Kami nak san perkhat. Jong wei ni ki pastor baramba jong ka sinot. But ita idei Reverend ada sunong plang ida name. Pastor nong plang ilapha siya kasinot hakikatin ay tikam jogi kung moderator hakasnem arajar khana kasinot dakabas ngaumen kala pedyang ya kajing ajimut jongi pastor bandon kane ka kamle isne po jong kasinot bat lasyanya aka executive committee ban perkhat ban report haka wei pat kasino te ka executive committee kala simban perkhat ia kani ka kam ban kala ikut ban donno ka wei ka project ka ba kerpang ya ka ban khat Rbps not children's home pada ka juga por ka executive committee kala ikut ban pha ia kani ka kam chaka selda ban penkre ya ka dur kadar bat ek project report ka basyan jong kani ka project bat ban report aka wei pat ka executive committee
Tika seldang kalau simpan perkat, bat kalau penkre ia ka detail report. Kabai day bat kene ke project, bat kalau ha ia ka report sa executive committee. Ka executive committee hadin bakal yo pedang ia kene ka detail report na ka seldang. Din kecing perkat ka Sngewbha kalau pedang kum bala penkre. Bat haka juga por la ikut ban recommend ni ka syaka sin. Adobo dan reki nga don ye bende kapor benang le school anong jeri primary school light nang to amare negeri amasine la kale banirap mirap ime sepetor yang somran ne nane banirap pendisha hayom sting yo no po ne tangba ngam yu song thai kalau banong babun kam kalau banong berdeba ngaruh enjoy dengan masuk tengah je kata betul kibor kiba light dengan tahu tawon ko yusen halat nom tumai akong dong tu badon tidukan pun beta don upaya berjong di kendong lei belas surau ngaruh lei belas surau pada tapor rio sepiak
so teman tu si biasa si terana jadi mulai agak si kelam tu payah awas hati jadi kita sahur dari ngang lain kita kelenti ya kemsiam kangla dengar banyai le AA jingim dalam ham san na pulek kelas 3 pastor Soren Malay Reverend S Malay Song Hamrai pan nai me yumi pi gloi ne man sha yang aman ra ya khon yung pi Hamrai balik pastor bangan pensiun sebelum te mano mencoba madukan mano masih mesti mano yu terterung tak apa kot pelai ngalai terterung layat tulung kot but baling tulung kot kemun why this foundation kita kemun membanding lengkot dah kot kita kisah school ngalai lektion school ngalai li apa nama hakaji memlai mai palayak dang sansem te dang som wano sayang mlong su mlakar sansu na penno dala de belau tong tu no legya da so na so for te hakana ki shakari kumne ya la ya but ndangala poi ha jinglong rang ba ble la ai kalan bangano sansin kum chief minister bangot pasang banon kam adong riboy kadon bor hagado lod jonga but teng ayo ki jing kergo betenge sekretariat balai ayo ki main di officer jonga long namar ba habadon bagong tau perula pangjore kasta wat namare ami na office shuwa ka kota haksuki badong ong ibro tu triple shuwa ta kot burundan dan entah dan berdaya syakam syatit pulih saya cari ngalah poi saya cari tegini kiai dan ngalah ba ngalah poi itu dan kapor harga malah rong harga sain percaya dan rong harga sain percaya telarang ba dan kapor kapang dan kerja sitam berjonga sama imat nasi sitam berjaya biang ini kamu sain percaya agar kapor kami kijing penbenar agak Sngewbha dan Kongres PTB dah kata dia Rahul Gandhi akin Presiden Jangi pernah agak plenary session dia madali begitu kibala selamerta berbela nyuli nginum syah kitkan those white hairs will have to weed it out hapun nyunam jangan kata kami ngerusia panong kata kamu mong sakrisu ngamlale lawan so lengom no aten puson bencana juga to kecil syarul ganti bahasa in view of your proclamation and notification that elderly people will not be allowed to serve, I do here tender my resignation because I want to continue serving the people. Kuma bilang lepena bahawa nyuli wasram umla saban syakri te haga bayangar la khanglan ban syakri te namar bangadang kwa ban syakri ngapa kan disici ban resign. Kalau nyuwudin ki pun buat pijak buat ni yang terter. I made my decision, I'm going to materialize it. Terter tekani anyone juga foundation kalong ngalat lot kanda prab kunda isnam ne au april ngala mangkana kusna la dei ba chong thai no la dei ban chong pra lo mo tenri kata diktek kom kwa syakri kadon ban la ban nik mare rum dala su doktor om wat ki tan wat sai tan tenga Sngewbha kata kijing pan kibriu ban wai ban sud wai lan to ye lan lan dengar banong to sang eno khop wat sha bring ban wan wan yu kino ngam la kan ba kadang kibriu sur nak sentul jonga ka ba snam kana toy na thit jonga no
ngan syakri para musim barang wala pan syakri yo beli wat hagin jarang dan namar kata ngangala rai ba min lek ta ada kawan dan kakenon ke bahagian ni juga kalau ke family jong kayen kesam ikut kisiu jong keren dia ki orang penyelik channel serum menyamare ban bebe ngamla dan mereka kata berapa slok dengan don tegidon ke kilok ba slok on kadai ke yang terlawan untuk don kini bahaye don kikon kalian icai bela luan montak di lapang ngau don janji rengi jetang ketukan ni sipun temlar banjit pag untuk lapang ya kene ke foundation jongi kini foundation belum montak namar ba last time kaman last of nem chwa agar po barit humble pimio Sngewbha ka nama kam halan da kamai ke hangne baden da yu mata Sngewbha ka dei ban company kana bandon ka kunon kinong ket kam bandon ka yer sena non tenga perhat bala kong no in haban hatte mentahi ipele ad hoc ka dok mo chipor da don tan bangda penskamen no kit kam ne kitai kaban construction mo kumno magdang don ro kiba na kitu kiwe kikor kiba ila brang ba sultanate ini nomor kata hadir kata kat saya kaneka Sngewbha ni kat kumba mutak lo ngadok tak sipor kala bane katogane hadir kita ngin gas dan ngin ribam ngin peheng ngin papa ya kan ro kulisibon ya kikintin jong pi pustor kren siapiang ne ka diwa kren bat ke jing kasor yang roai ko kiap sultanan ba yo kumno kyo music washes away the dust from the soul akten kasi kasur kabas sultanan kanyano yaki tiat yo ngajeng kuslai nagadon mot jongi kulisibon ki jing roai jo pi menadu kemusim bat pidon hangne pila belong ke konsuet laban long bagi bahaya hidup ki phai piang nei kam lai lai don tek tek ba pe yi ben pi de blai wong ki tag ba sauri dot pan he tag ba phai ka khmat changa ngan le gamba pan ni bat pun nak bari de tik ba lempoj lembiang yo blai pun not kam try ji so umwan chen si percaya balai saying pakidulan balai wan je ki briu badon ka kerdang i millionaire ba pun bisa wa phla ka long ba o try jisu u bala ong ngi ban bu de kitin chat jo le wan ki rung tray jo sha rut to reo kalilia ki nong bala dong do kha ki brik ba bi bagi farsi bagi satu sego ki ni bi jo anna munna kala te phi dot hagano no kuson happy try jisu penong krau ya pi pen kam ya pi teng Sngewbha kena kadong ni boy jongi don ka por hagwanga na du badan la mar hagijing ya rukom tri ya le chatu na snow snake ya kan ga ri jongi namar Lapang malaria hek po ba jing pang malaria ta ka bami tang siu ko siu ka do tam don su ilong hadu katang hek lam pero itu simpen nuari dia na kumu knarin le skolro ero mo resipon kaba ngale sei sedeli te me pa bisa setengah piak tung malaman ber nei mana tu survive ma balai don kena kali sang ni kwa den ba ngai kerboy sa den pala ki penya ibreu hia ko pol mata dem desu hakato tak sudon kena no ke jingse ko deni ba ka bhoi bi ka bhoi jaitu ka bhoi alia daras gone now kala leino nama pila la eradicate ya kata eradicate kata jenjang boleh la ko yang kowe ke jing jaga ba bala su tik parlok sate tan koradam ba sa ka mo jonga kata ya history jonga jelen jo jong missionary kintai sama real start haba kren pangilong mi
ong kling pare. The hand that rocks the cradle rules the world. Kakti kabakan oi kun, kasim syar kapate. Kakti jongki long kami ka ribhoy, kaban nadu bandai nang bait nang tem nang sakano, kaban penon kam ya ka, dan rocks the cradle kabakan oi kun, kalong kabalaban job kapate. Nang no ken mi kinong elang, nang no ken mi kita di Lapang kita bom Lapang, nang no ken, because kakti kabakan oi, yai khod, katau ya kapate, maan bagan di wam kumno, ikli, bapu, kumno hilong krau, barok ya kupa jong gari, barok kapate wa Kenya pi, maan bagan di wam, nga pule nga tip shibut, bat nga im kumne ngano, nga poi kumne, na madon kawai ka kentay. Kata ka ba doon nixin siya? Di kata ka ba tao tumay nga? Ba't kata ka kantay? Kaday ka kumidyo ka.